Israel le US tang rualin Iran an beina kal zela Israel chuan an indo tira tanga anti dan phung la chom nung zelin an mel ma hruaitu lokte an labitum chhun zom ngara tun hnai ni liliam ta chhung khan Iran hruaitu poimo paruklai an da thaman le der to an da thatte zinga hian Iran sipai chuan tolol Islamic Revolutionary Guard Corps an thupuang tu Brigadier General Ali Mohammed Naini Iran top security official Ali Rarizani le Iran paramilitary force bazisa an hautuluber Golam Reza Soleimani te an telani Israel in hetianga Iran mi poimo te da thatura an omna mun chiang tak an riat thei chan hi an rampon en thatu mosatte che thatwang ni in Iran in Israel en thatu nia a riat an mi le sa enge mozat thatto ma se Israel ta na en thang na thok an la riat chu si lo tam tak an la omme kani Israel hi pem khom an ni awangin khoirama po en thatu ma mo se aram mi trong thiam mel le pian zia pa ka an tha tu te atanga en thak na an tho na turama lo khosato Israel mi le sa ni thosi an nei thei zela hi en thak konga ramdangin an tluk lo chan pakhatani Juda te ngai dana chuan Israel mi ni na hi mel trong le sa khuwa ain ngat berlawa ril ru le thinlunga ain ngat ti ani hi an mang tangkai thiam hle tuntrum an tha tak te po hi aram mi ngei ten an omna chiang tak an hril theya wanga an khon thuk tak te an ni tun thamar se som pakozana Israel sipai ten an tha tak Iran sipai thupuang tu General Ali Mohammed Naini hi tha ani ma lok po hian ala por hle a an tha ma lok hian Israel le US vona thu ala chak chuak nge Iran media ten thianga an pon zar chiam Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Mars ni som pakua ninga ni khan thu thar the dar tu te hna US ne na tang ruala cholkar thum don an chhut ron ta ka chuan Iran hian nuclear bomb siam na khop uranium thlit fim sa anei to lo thu le ballistic missile a siam chhun zom thei to lo thu soin kan chu som dep to a ne na kan chang me kani atia US President Donald Trump apoin Iran in do longte an chhut chian deuh vek to thu soin tuipuya po an mel ma te hi eng ual an ni to lo thu a soi ve bok Iran sipai thupuang tu nai ni chuan Mars ni som pakua ninga ni khan an thu soi hi chang le tin a thu soi hi zan lama Iran media rang ten an ti chuaka chuta chuan kan missile industry te hian an ti tu thatakin an chhun zoma in do wang lai po in missile siam chua kan thul chuang lo an na tho hi aro puya chu wangin kan tla cham don lo Iran mi pui te hian an chungaro rel tu te hi min ring to ka kan mel ma te an zornap ma lo chu indo chhun zom turin min du ani atia Iran long sipai te an chin pharna satawanga eng ual an ni to lo thu soi tu US President Donald Trump chu elsenin Trump pakhan Iran long sipai te an ti chevek to ati ani lom ni kha chuti ani ahnu anga mani chuan Persian Gulf an long te rontir sela a hremayang ati hama TVA athu soi anti chuat nu lok hian Israel le US tang kop chuan a omna mun hi bein a mel ma te vauzui le ngai to lo turin a chatuan huna an thon liama atuk Mars ni somni zirtop ni zinga athi thu hi puanzar anita ani kumsam ruk pariata upa Brigadier General Naini hian kumsang ni somni palia tang khan Iran sipai thupuang tu ni na hi chel tranin mi hriat a hlo hlea Indo chungchanga Iran mui pui pu ber tundin muna an mi poimo top kho kani ani ma hian Iran sipai in real bol na alok zual Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Defense Minister Aziz Nasir Zadeh Security Chief Ali Larijani Iran Chief of Staff Abdul Rahim Mossavi Islamic Revolutionary Guard Corps hautuluber Mohammed Pakpur le Ali Khamenei Advisor Ali Samkhani te an lo da thatoa an hruaitu lok phuha nga zualte zinga an thalo om chhun chu an Foreign Minister Abbas Araghchi le an President Masoud Pezeshkian te an ni deuh to mai ama ero chu Iran rambial rang te hian an hmel ma te beitura thunei na pum hlum an nei thli awangin rampum huap hruaitu tel lo po in an hmel ma te an bei abang don lowa he an in real bol dan hi a that lo na lai ombok ma se tun ang in do huna hi chuan atangkai hle thungani
Israel sipai te hian zirtop ni vek khan Iran sipai pol pakhat raldo thei sipai nuai rukvel omna Bazis Force Intelligence Division a an ho tulu ber Ismail Ahmadi anda thabok Bazis Force volunteer sipai ni in a inziak lu trim phei chu mi makta duai somvel annia anjinga nuai rukvel hi raldo thei ni a hriat anni sipai training ang chi zong zong dong vekin tual chhung thila che chuak thin an local police annia tual chhung boina met mita thunun thin tu anni Iran sarkarin tual chhunga thupek a chuate zui tu an khotlanga dan le dun ken ko tu beranni Amadi hi chung sipai te che dan tur duanga an ral rel tu te jinga mi ania amarua man na hian kumin kumtira sarkar du lo nalan tir tu te jinga mi sang ruk zanga pariat te tha ni in mi singa sang thum chuang manan ni a tuna po Iran khopui mun rang ranga check po siamin sarkar do dal zonga chete manin an that mi amia Israel chuan hei hi du lovin an duty na mun engemoza chu indo thlona in akadar sakani Israel Defense Force IDF chuan marsi somni khan Iran sipai ho tu poimo tak Ministry of Intelligence and Commander Mehdi Rastami Sasmatam anda that thu an puang le tabok Iran Ministry of Intelligence hi Iran sarkarin an hmel mate aru karala da thatura adin intelligence group ni in an tho pui Muslim helpol rang te hna rol rala che dan an zirtir bok thin an tumber chu khovel mun ranga Israel le US mi poimo te da that ania Sasmatam hi chu tiang titura an thuak bur chu ni in tun nai kum ni kum thum chunga a hova an che thata wangin a ming po a cher hle Israel sipai IDF te hian tunkar Mars ni som pasari khan Iran top security official Ali Larizani le Bazis Force an ho tulu ber Golam Reza Soleimani te that bokin atuk Mars ni som pariat khan Intelligence Minister Ismail Khatib an that zui bok Israel Defense Minister Israel Kansuan Ali Larizani le Golam Reza Soleimani te an tha thu hi puang zarin atnu loka Iran thu nei tu ten an nem ngeta top security official Ali Rual hian afapa morteza le a bodyguard te tha an ni bokani Ali hi thlui February ni somni pariata Iran ho tulu ber Ayatollah Ali Khamenei an tha nuwa Israel le US tang rual ten Iran hruaitu an tha te jinga alok ber ani nge ani Ali hi Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps commander hlui ni in Iran sarkar thupuan chu ana IRIB an ho tulu ber ani atangin a minga thang chholea kumsom chung zet he na hi achel nuwa kumsang ni pali khan Ali Khamenei security advisor atan hlan kai ania Iran parliament speaker ni to thinin nuclear chungchanga US le ramdang tenena an indoor na po an ho tu beratan man alo ni to thin Nikum August Hakhan Supreme National Security Council Secretariat an ruan ni in Khamenei rem chan lo chang po an ro rel na sang bera a ai o ading thin ani a Israel le US tang kopten Iran an beidona alan chhotang nu khan Iran ho tulu ber Khamenei chuan an mel maten na sataka an ron beya an lo ti thin dan anga an ho tulok tak tak te tha sak an ni po an din chan thei dan tur duang turin atia khati atnung zui ber Khamenei tha ani nu phei kha chuan amo phurna asang zualta ani Ayatollah Ali Khamenei thak tu atan afapa Mustafa Khamenei ruat ni ma se ani hi athi nge adam ti po hriat lo van tlang ma la inlan tami alo ani awangin Ali hian Iran ho tulu ber ti tur zong zong atia US President Donald Trump thu chua lo chang le tu ber ni bokin heti aboral ta hi Iran tan chuan poi tak ani ringot Ali an thani vek hian Iran tual chung sipai Bazis unita an ho tulu ber Brigadier General Golam Reza Soleimani po tha ania kumsom ruk pahni mi hian Iraq nena an indolai kumsang khazako somriat pakhat khan Iran tan rala dawtana tlangwal tuai tir indolama ton hriat la nei lo ni ma se ramripun ranga in beina a minga cher hlea kumsang ni som pasari khan Brigadier General akai sangani Iran sipai ho tulu te jinga zirnalama an mithiam University of Isfahan atanga graduate ngat doctoral degree nei tura bei mek aum talohi Iran tan chuan chana na satak ani ngeyang
Ahmani loka an sipai ho tulok pani tha sak an ni tuklok tun tha mar se som pariat khan Israel sipai te chuan Iran Intelligence Minister Ismail Khatib an da thale bok Israel Defense Minister Israel Kazan Khatib an tha thu apuan hnu loka Iran President Masoud Pezeshkian chuan an hruaitu poimo an chan thu hi apuang zar ve ngala an hruaitu poimo tak chan ma se an ram chu nget takadinga an mel mate beitura vung taka akal chhun zom zel tur thu a zeptel kumsomruk pangami khati pahi muslim pui thiam ten an sa khothil an zirna mun zirna insa nga tanga injir chuak ngan ni in Supreme Leader Office le Ministry of Intelligence ate din mun poimo tak tak alo chel to thin kumsang ni somni pakhat khan Defense Minister atan ruan ni in kumsang ni somni pahni khan ahmalak na a US le atho puiram frang te cyber attack manga namen lova anti boya wangin US Treasury chuan alo hrek to nge ani heti mek lai hian US State Department chuan Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps hruaitu lokte omna ko mu thei te chu US dollar mak ta duai som thlenga pek an in huam thu tar langin an midu te ming panga an puangzar an ral thuam siam na mun puile an da that na te an missile check call na le aka chuana tamjok US le Israel tangrual ten ti chia an hruaitu lok zualte hetianga an phil sakta boxi hian Iran hi a ngong na hle dona akoto patangin oil buaya khovel cho buai tumin tran khona sa hle ma se hruaitu tha an nei miao lo chuan roilam an panzuin arin om enge an zel don ti chu hunin alaron hril thuayang